Želiš da počneš sa kripto trgovanjem? Najpre otvori OKX sajt i klikni na Sign up. Unesi svoju e-mail adresu i kreiraj lozinku registracija je laka i brza. Proveri svoju e-poštu. OKX će poslati 6-cifreni kod za verifikaciju. Kopiraj kod i vrati se na OKX da potvrdiš nalog. Tako osiguravaš svoju bezbednost. Nakon toga popuni KYC verifikaciju unošenjem podataka sa lične karte. Samo nekoliko trenutaka i tvoj nalog je spreman za trgovanje. Na desktopu lako pratiš kretanje cena kriptovaluta preko Trading Chart A. Pregledaj parove kao što su BTC kroz USDT ili ETH kroz USDT za najbolje mogućnosti. Na order panelu možeš da postaviš svoju kupovinu ili prodaju, samo unesi iznos i klikni buy ili sell. OKX ti omogućava super lako i brzo trgovanje na spot marketu. Plus OKX ima jednu od najnižih provizija na tržištu. Proverite fee stranicu i uštedi pri svakoj transakciji. I ne zaboravi unesi moj referral, kod ispod za 20% popusta na naknade. Počni svoje spot trgovanje na OKX, već danas link je u opisu.